maile fa Samoa. Fofoa suino leo na leta ilua. Na amatea ona fife au fa apea batuma. Ole besilimu amo faya oeta yuletua. Samoa. O te toi o wholofa ma whaatalo whātu sa moi lau mai moanga le rei whainga ole a fiafi e na ua te alai titi lava le tu lai lima i le toe a matalia i fo i o le tautua ma le au nanga a lau BluTV ea e tau la tu tātou porokalame masani a fiafi o aso ngafua se ia pa i a sufurai le te tasi Tautai e male manuia Tautai e male malo whaiva o sio tātou watu no malo le whalau malo le whaatotoa malo le soifo maua o mai oi le nei aso o e ngula lava tanu mai la sauti na na fi o la le au vidi mai ya okay lo le au vidi mai ai le mama o matua lo ia ile tele o le mea ai fai o le lo a o sua maliete to ona le Asiata Pio Vaoliko mai le onanga la BluTV to e o folo fa talo fa tu wa leva fo ya so tato bala tu fia e fa ai lo antu o lea mate fatasi ia malau soa tau masa ni ile matou proclame le lale ile fo yo sio matou o nanga le fionga le tamaita ile le ia pea Semu Vaetolo peo Vaetolo Semu ia ile ngor proclame o te fia fa ile atu fatalo fatu talo fa pea o talo fa asiata ia o te fatalo fatu ma ofo lo fatu ile pa ia mawalunga o le tato au mai mo ile ne aso and again happy Mother's Day. Yes. Yeah, happy Mother's Day to you. Thank you Fafita, happy Mother's Day to you too. Yeah, and no ia and yes, happy Rotuman language week. Ia lena ese le vave o esa uno le vaenga le pea o to vave amana tuaina i lava le taimi tonu lava nei sa o sa fa ia yo o tafa le tau sanga le na te nei o e mana tua maka ula lau ke kele fo i ina o fa anto a o tau no o mai o nanga le Blue Wave po le BluTV taimi fo i le Blue Tape po Talanoa the famous Blue Tape po Talanoa ale tau sala ia pea le ala o tato e ulia mai le nei Rotuman Language Week ia e anto ai la malu ke rea ko markasi i tau sanga talu ona yai tono le onanga ale Blue Wave so but happy Rotuman no ia happy Rotuman Language Week yeah, my happy birthday for you. Te oilo wa fionga Asiata. Congratulations. Wa lia main le nei tau sanga, ua manuia and ua manuia for ilpa pokalame and just everything about it and congratulations. It's been an absolute honor Asiata to serve our community next to you by your side. Ioi Taupea o le mea numero tasi wa oloina. E le mawhai ona e whai ato a tasi se mea e au noa ma le lima whaatasi.
o le lima fatasi e mama ai o se venga e to foi lo pulo i te oile tau sala ia e me se foi wala nga tatala no le blue wave e ke makua ia o le blue wave io ai ele o nanga foi o famulianga io o tile ta o se laki le hanga o le laki e mawhainga e laki ai ke le ingaru e inga a o le whaamanuianga ia le ngalue va lue foi mo ele tofine ia manisi foi ona yuso sa tatou ngā lue fatasi ia ai ele a whaina e tu uanisi me lei ono nisi foi avanore lei peitai ia ina nei e se ile tu ta tala no au fia foi ia o le wa o le proclame mo foi na no foi proclame runga ile proclame o le rotumen week yes ia ai happy mother's day ia le tu langa foi nei vai aso e a mai le sautina ka Asiata, you know, it was oka se makangofi, you know, and o la fsiri mo e te aire i malau tari sari o sairo yes ioi o loku le aso sa ke loa Asiata ko mumu ia ele ko inga mai wa kuainga o e ke o le fale sa o ko inga le ka i mako vaenga le South Auckland ia marona ia mal au maunga family o inga le o ke ngia se pai ole asuki ngale o ka maka ka o ke ole loku but no, you know, we have to always honor Dad. I do apologize, Dad. Leanga mako wo e ke o fale saila on Saturday. So and I did loku. I went to church. Yeah, langa te lola o te lola ma fo fo tama. E langa ile o e se tina o la ile tina. Yes, sa ole le. A wa te no fai se o to lua. E ma se no fai a o ne sa tina fa mai. Fa mai o sa ka me alo fa manga ia fai o fa ku vai. Ele o se wife's day it's a mother's day io vatu ia o te alofa fa pele ia o se toru ai langa o le sa tina lo no winga la e pe ka uli fa I lo tina malona tina o lo soifo mo foi la o lo soifo se tina fe pena fo se tai ia atu foi lunga na ia tau tina io na io mantu tina fo ai me se foi mo mole tuai ma fa munu ale BluTV Malai onanga antoa le Blue Wave Limited itina umalava o si o tātou watunu. Tina ia I Aotearoa o tina I Amerika, Australia, Hawaii. So o se atu moto Pasifika ai le ngata ilea o nai o tātou tina I Samoa. E ini si tina te fia whatala whai. E ia na yata ia le mato le ngano lokway. But first of all, happy Mother's Day to our Blue Wave mothers. You know, they are the backbone. Anga le e tato tina ia e le mawhenga na tu uai e tato whanau to tele o isi teimi a Asiata because ke le anga luenga mga omia ia le tato tina you know, to stay home to watch our children. So yeah, whawhetai lava to our mothers of the Blue Wave, and here are some photos, and we did take a few photos of ia le sauninga le mato loku lenga whaakong waku ngafi anafi lela tasina I o le talena umatu nei le o se utinale o fulano me mata o te usanga ne varus fulu ai anto le varus fulu fi mole to lo faanga ia mfamlianga le sautina ia se utina pele ia mele tavui matiu falongo ia nga tafu ila ilea ia o le tina o se utolua ia o le sila utina lo na lua lea ia le tausi ia fofonga laulua tu ila taeti lai Samoa o le sila kinga o le inge o le skinga le Samoa a ola ia so fa pene e te le ala no fia e valuro uru ai lafo ai fai me alo mai fai me alo fai nei ia fai do me alo fai Samoa ia o me tau ele ma fai ona tau ile anga le lei ai me se o la tau fo I at talo le fo te vai tuai pe ale le to sutina. Yes, we do have a photo of Mum, so happy Mother's Day I se utina pele o eu skai ro kinga. Of course. Sometimes it go. But happy Mother's Day and also whawhetai. Yeah. O le ke unga whale sā lea wa fia. Le ke ola ika ko inga ko inga erula ngare fia pu ele akorkinga. Yeah, such a beautiful photo, beautiful decorations. Mo le tuai la lo whaanga whamanianga. Ia mai le tautai iai. Ia isi o tina fo ia matina u malawa fo o le tanto o whainga ruenga. Mai se foil tanto cameraman mal tanto sound technicians ia o
o tina ai se e ula vale lo di e la kinga ia e le ia o lo faanga na familianga e me se o to uma tina ia mai mo mai tina ono le uma le sa tina ala ga le fatu alu tatu por kalame ne ia so fo happy mother's day o to uma lava o pai ma auli e le faanga lo ina fo i le ma fa manu ia ma fa fetai tina wo fai ilangi fo longa le la to turinga sia a fa peolo e mai mo mai le nei por kalame ai ua vala aule tu i siutina ia e mate fa manu ia tu lava ma fa loto tele atu ia e silia ku ngo foanga la ua fai sautina ia la ua patipatia ma angelu ma la ua angelu ia ai leila se isi me alo fa silia tu ona fia mo o lo tina te fa wa o lana tau tua ma le le sa fai le fonga ele ai mesi o nga sa o mai tato wai o te kala kusi eu quero po fai causa kusi a perto o le tama poto e fia ai le tina o le tama valea e fa no ai le tama ngala e makua fia tatu tina pe le me tatu te fai e le foi la se isi me sili lo na mana onga male la va ai mai foi ia o la sa vali lava ia tatu i me sa fatatia e a ona muli tai ia me so tau sei no ainga ia o le tafa malo la fa malo tia o to le mai mo mali ni tai il tato por kalame ai o ani la so ko nga ia la satina au tai ai. You know, Asiata, I want to quickly acknowledge Nana Millie for ula that she left. She left a gift for Mother's Day for myself. So that is our producer's Nana. So quite lucky ula. It's really nice. Yes. So thank you, Nana. Ko ngai ke lo wa levanga ofia kausami se palusami e le mase upa ito available. So le kau whaakali fuape if there's anyone, but it was just your normal standard restaurants. Food, yeah. Malekale, yeah, uma. Mana, yeah. O ula ufia ai se luau. Ai po se parusami, ai le ai se meu te mau o te loa se fara o loa. Ai kera o post lunga le Facebook. O mo foi la kia nga whaingani. Ai se palusami. Ia pena. Lango Samoa. Te sile me taua se a pea mo sirfia. O Samoa e mamulu mea uma i le wha mole. No venga e taua nga me le isa kupe po le ala wa fia ia ki e fa ala kama i live e ta fia ai e se palusa apa pela ke maka mele live ta fia ai se palusami ia vitai lava we'll see at the studio tomorrow taua ese mai tanto fa mrianga o aso o le sautina ia tu fa malo tu o fai fosi leva ia se fai mo utau le saulunga le ma show ia ele to ina male la ina fa mo sa fenga ia sia ma to wa onga se taimi o ia sa ma fa mtalanga e ma te fia fe lava e fa fitaia ma acknowledge tanto sponsors and mai se lava le tanto major sponsors ole tanto Tautai le Tasi Market ia le onanga fale o loa i Massey Road i Henderson ia ma le tanto fale o loa le Papakura o e te maua so sto inga o loa mai atu motor Pasifika pe o fiki konga ma Samoa le ngati fo ile o loa fata wina ma maua tonu lava o au te ro nei bara tu fo il tatu se ile tu e fai se taimi to fo mai ma fa mani no tu langa awe ke arwesi ai le ngati fo ile le Pasifika Family Health Group le fionga ia ngal mana vai fangalo na seri ma le la tofu ia onanga fa monu ya antu le satina iyo ele fionga ile tama te pure le fionga ile loli ia ngal mana vai fangalo na seri ma le tofu ya unanga makinga ha ese na ule yoki ngal Pacifica Health. Yes, and you know what, also a happy birthday because ngal mana na seri she did celebrate her birthday over the weekend as well. We were all surprised, so happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Nā Pele, Nā Mana, Nā Seri, so it's Vai Nā Seri, so it's been great to celebrate. I wouldn't want to ask how young Ngā Mana, yes. But I'm definite for sure she's probably 30. I'm thinking, yeah. She's got, you know, the energy and she soldiers on every single weekend. Ai e toi au wai lava I tui. Tui ngolo fai. So wane ngalo moli ta il tato website night what wai if elisio fam talanga tanto pop-ups tulanga I tuinga. Ambesi for tato fulu le tui le ele covid. A le tui lava le fulu mo le swing o le tau malulu. E tau le fai o lo tui le na. Ngata le
Pacific 40 male talo fa voucher. Ioi. La ka mo la pepe. Ma se fio nga falute, se time I think la so tai au. Le ole ama wo se ba ta tala noanga. Ile la sa valinga fo e me se tu langa. Ole la le ma le tro. Ma le tatu OCA to e fa mana tua tu le tatu wa onga kamuka le OCA mangele Oceania Career Academy. Awana ngalo alu nunga visit tatu website. Ngata fo ila leo le Maota Samoa pamkesi. E Vaetelo. La uko sa oloko sa mo tu langa o fe malanga inga. E uia nga mo longa le pensini ia ele na sa mo le langi atoa. Peita. Afe ia it's like a one stop shop as well. Yes. E que era ko ukuro ka vale, ela ko mo ma fio lo. Everything is there. E ma fai fo inga fa onga le tal for voucher. Yes. Tal ai o ke vidi me ma ko. Ai ma fai ona te tongi atu. Ia lau pensini. E taula antole una ngale tal for voucher. To e fa wo tanto proclame. Pe a mai ai tanto fa salong fa business nei. Be back. A fai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisio atu moto le Pacific kai pe yo fiti matonga. E na o le Tasi Market te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market. Ele ngata I fua whatoanga. E maua fo I a te maisi me tau mafa mai le moana. E pei ona uwhai atu. E te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai. Numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata ilea. Mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. A wha fetu langa o whaalawe. E sa o le lei. E maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le ia leo le pama. Le gata fo ilea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Fa pe fo ila kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole. Tai. Tama ia mo fa la vergata fo ileo pusa pepe, I Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawe. In bulk, I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umalau fa tau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava no whanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? Te whawhela I atu toi te liu mai e o le tātou polokalame, yes, Tasi Market. Tasi Market. Ioi. Ai ti lone me mana, ia e mauai fo I tonu male o nanga le monogram. Ioi. Mana tua le tai nei taimi, e ka ki fia le whai whakau I, ai koe wha aku e la forkupe le si a, o kaun kalping singi. But it's a one-stop shop. Yeah. It's all mea le kau suer baka. Oka, Asiata, okele lava. Once I go somewhere, elese baka, yeah, see you later. But here, everything is at this one shop. E ofo I mele le vainga le whaalawe. Just park your car back. Yeah, yeah. Pusa pisupo. Pusa mamoe. Tongo fia la to pusa mamoe. Ioi. Tasi le vainga no uno titiro. Tongo fia la to pusa mamoe. Se la wono se fulu ele toru se fulu kilo. Oko se mana ia. Ioi. Tau lava. Ma le tua foi le tofu mai mo ngali nei por kalame mi sol tanto por kalame amateur leva yeso. E ele tanto fa tua sa fa no atu version te nei. Ale au nanga le Tasi Market. O ila to uma lava le sa fai la to fa tau mai le aso le na mo lava fai to il tanto promotion sa. O le aso lua, I think. It was Tuesday. Yeah, well, let's say last week. Up until Friday or Saturday. We take a Saturday. O ila to uma lava ia po o faroloi papakula, po o faroloi Messi Road. O lea wa uma ona mātou tāpelaina ila whaftai atu ila tōle na sen baila o la sko kele. Oka. Tō tele auto. Tō kele foile au. Hiro lisi me se wha kara le. Ai auto te polo la eru uma tō ngoi lisi. Ona le au kai kuruka la whaka. O le me wha lea tātou e ngā only in Samoa. Nana whai atu so sau wha tau.
Nang o pulang kuri meka ka so sa fa so ai sa unga lesi mega sen bai o pike ma lo pul kamu ia ole ala te leo lo pensing nga alu le meke o fa ka o me pike imagine coming from Manukau to go just to be in the drawer and to buy a pike Hello, Mali. But never mind. The owner of Tasi Market, a man of his word. And, you know, what did he say? He said, so whatever you have. What a wonderful. Sa le sa no nga le atu sala pe ona o ia inga le na le tatou wa sei. O tangata o malava na o fa ia la tou fa taunga. E iris ka ngaru kong, ele fes fa ka ai pu e melo ngaka. Ka ngo se no. Le ai pu e mai lau lisiki. O le verso mantua ele pepero lisiki. E loa le taimi ma le aso. Ma le amount. Hello, I've sent for him. He sent it to you. He said, "Oh, please, my brother Asiata, this is my photo." I'm sorry, no dear. Right. Ele fai ingi prada I me. But anyways, eto tele lava ilato. Le sa fai ona fai fatau. Le la wavi umo to sofa il tatu. Se awala keru ese. Fako ase ia fa ingo tatu puklam. Awa ku me ngalo la lenga ngal sa wa se ko me. Mai mo mai tatu puklam mai tango o mi le share. E ta wala va. Mara tua e lua tatu fa ilonga e mau fua ile so nei pe ala kilo swafa. Lua se lau lima se fulu. Le lau fa tau ngai fa ile fa loi Messi Road. Le tangata e marmalo. Malaysia tatu fa ilonga mo papakula. Lua se lau lima se fulu. Fa ia lau fa tau. E kere ala ko mai se lua se lau lima se fulu. Ia manino lava le ai e te ala tu o ulo kololi ai fe rua I lole ai fu e fa kumu pule lava oi le oloa fe ma moi siu pipi kalo kama foi le mai fiki ka mo foi ia te tatu oloa mai sia tu moto pasifika e vi tatu oloa mai Samoa lai alu ai pule ai oi pe manuia ia lo swafa lucky very lucky oka sengek $250. You hardly ever find a $250 prize like that anymore. Ai alu la fa pela lenga ai alu fa tau mai lau pulu lole na ole lima susen. You're a lucky person. Ai saulo ngoi la kilanga lengo ovia pea o lena o wana na tu fisili mai ia totelo ila tousa fa nga yo ia tatu sei. Fa fela ka yenga ka idua kala ka korkala o fa yatu. Ona ole ola utala wo fai. O fo kaka ma o fo wa o ele singa fa lau fol folanga o ta ua e tu ma o le tatu Tautai ai nga o me sa o ai vakuai me mo ele ni me pipio no inga la afa penga ya ruma mau fa kaulo pike ai e manuia nei ia ai lau fa tanga maro loa so ye ke o le fa lo fa ka nga pike nga wai lo makufa mai o pike ia le faina. You know, it's been a busy weekend, Asiata. You know, we've had the vaccination, launch for Ilea, le Pacific Family Health Group, the very first Pacifica vaccination for the flu jab. Olea on invite Honourable Alpito William Seal, who announced the launch on Saturday, Leana Fai Ile North Crest Crescent, Imanurewa. So a massive congratulations to Pacifica Family Health Group, Male Manurewa Tutufa Tasi, who collaborated together. I think Pe Umanga announced over 18 drives or lea on a North Crest Crescent. So that was such a massive drive for Pacifica Family Health Group. So congratulations. So the terms and conditions are available la ilunga le Pacifica Family Health Group Facebook page. Po le website foi. Awang na ingalo alulo le sikala, and they'll be able to help you. And also, one thing that was my highlight over the weekend, apart from Mother's Day, Asiata, the beautiful ceremony and the graduation that was led by yourself, Lupe I Fofoa I Vaoese. Asiata, what an absolute honor. You know, it was such an emotional moment to be able to attend
you know, o leo whaakaungu o ma le whaamoemoe, you know, le whaamoemoe le manguia. It was absolutely, I have no words. I'm proud to be Samoan. Whaftai ia to ele to fine po le tau salapea. Io e o le langona fia lava le na. Tele io mea mana ia le weekend. E le nganta o le whaamoemoe o tanto sponsors. Le nganta i lea. Ia o le Mother's Day. Ia ai o le vaenga Samoa miti ai ma taula ia le whaamoemoe ngā le mātou fo ia o ngā tau atiai. Ioi, ua whaingoina o le Lupe Fofoa Vaoese. Ma le tua fo isa o whaamatala le winga o le o le ngoa. E iei le talaanga ma le whaingoina fo o le alo o le tupu ta whaifa ia salamasina e mai se fo o tapu mana ia matulanga iai nā fua i le ngō le teinelea o Lupe Fofoa Vaoese. Ia o teine fo e mātou sa wa ila la tau o peitai. Na silino utango no mailo na winga I luma mai. Le winga lea a whapete whaia se mele lei. I lo ainga. E whaingoa oio le lupe whaalele. Ioi. Peila al taimi nei, o lea te whaasara lau le TV. O lea te whaatara noa ina minista o le Malo Samoa. Ma le au whaipisi nisi even I minista o New Zealand. E fia la lo ainga I se matati au ausia. E ke vaila e whaingoa oe, se lango le lupe whaalele a ainga ia ta uo whaasino manga. Ae o le lave, o le tātou te iatunu e se mai ele o Samoa. O whapelo la ia, le ila o le ngoa la le o le a whaingoa ai. O I lātou mai o tātou. Tangata, o e fwele te mai ngoma, o le lupe whaalele a lo ainga. Na wa ku oro ainga ai whaalele mai lau lupe. E sa ili se lumana I manuia. Ia Fofoa loa, o le Fofoa. O le nourished, you know, te le Europa, sa ola upu ingi di Silia. You know, when you want to grow a plant, you add fertilizer, water, sun. Oh, sorry about it. O mahenga papena. So, o inana no manantua, o le au mai yale ngoa lea, o tanto Lupe Fofoa Vaoese. E se le o ngā vau. Langa o lea o ngai foi. E le whapea whera Lupe foi New Zealand. Langa lea o ngai mele Australia. I wha o ngai no lungo le song. So, e whitau ia la pa, o umino utala noe le vahanga lea. Ono o lo fia I le whai unga na tūlai mai ai. Le kuata mua. The first, I mean, o leanga o, wa lenga o whaakamala I likau. O e siranga ia le haonga o e. However, Asiata, I witnessed such a beautiful ceremony. Not only did you share your knowledge, you have passed it on, and your key speakers. You had your number one main speakers. If you look at it from my perspective, Asiata, o speakers make time for others that they will only go to certain events. But they have seen, and they value and they've acknowledged all your work here. Io e whaftai, le ao e sauno, e iata ia na tui nāntui lunga. Mai moa mai ai nisi o na iata. Peila le tirisila mai le anta le lau tui nāntui lunga. Mai le mantou wa o ngai vasenga e lua. E tolu se fulu, I la tau sa mawhai ona whauina. E toa se fulu ma le lua I la tau sa mawhai ona whamanu ia ina I le la ei. Ia e toa lima ia tatau, ia le songa I miti. Ai toa fitu malu. Ia le tau tisira mai ai. O le toa tele, ia ai so se whaasa moa lava. Ona o le uta na tau nuru le tala lei. Suia loa le tātou lotu a mata. A loku a maka Samoa. O le anga tonu, o le apa. Ai peitai, na whaamua lava me matau tu sa le tātou lotu a mata. Ia ona whaasoro lola ia lea o le anga tonu a le lomua. E whaafeiloa iai ia malo whaalolongia. E lua tātou keynote speakers po la unga a ami. Le tau tisila mai le antalea. E lua. Ai tu sa tau te vai mai. O nisi o whawhenga inga. Ai toru malo whaalolongia. Ai lua la unga a ami. O le whionga I le minista o tangata tu Motor Pasifika. Au pito toer sulusulu to whai su a William Sio. Male e whionga I le aloli I a whepule ai semi. Ia o whepule ai semi ele tu tau whai loina. Former Member of Parliament I Samoa. Sa I le Maota fono Samoa. O la ua la ia. Sa whai ma la unga a ami. Ona fo ino manatu. O le asa uno le whionga I le aloli I a whepule ai. I le whaatawa ina o le ngangana whaaloto I whale I Samoa. Ma lou malanga e se mai.
awana i ngalo la nganu ai o le fionga i le a minister o tangata tumoto Pacifica ma o lo utalitorono fo o le minister o ngana al Pacifica sa unoa i le fata waina ma le ngalo rue fa so tau au o le fa nga ingo ngana me se Samoa i tonu au te Royal New Zealand ai sa yaila ma le sita to speaker se taimi ona le fionga i le minister o leo fare pui o ia sa fai mamalo fa alolonia ia isa na saunoanga fo i fa manuia i fa moi al tato lo mua le lupe foi Vaoese o le tai o sauninga o le sunga i fa fengainga mai le kalesia le Presbyterian Saint Mark's imangele le sunga around lau ese mason fo tu ma kirita ngata foi le sa so tau au ma le sunga i fa fengainga ia pasta tanga loa fa tu pusif sa ia foi ma le sunga ia Reverend Fofoa Larry ia mari to tele fatu mulia le antaia ai au tala noi fo ina inisio o nisine o nai vainga sa ia saunoanga le fionga le minister to mena fo i to sila ile mano le tu ina inisio highlight mai i saunoanga sa sauno ai ia le fionga ia pito so William Sio so we're going to have a quick look into some of the clips o le fionga ia au pito su William Sio ilana saunoanga ile aso ile fata waina o le ngangana mbese fo yo nganu utono New Zealand vai tima malava malai o tele aso fa penei na manatu lea ia on sai mai le tanto watunu se tam fai atu se tala a wale so malfa moe o te talitonu o le ua motu le vasa so i ngā ulanga le papa ua mae le whamanuianga ale vasenga e ona le so ma le whamamoe le sunga i awan o le tātou tatalo lava lea i le tātou tapau sisiri ese lanki o le whaavae fo ile na o le na whaavae mai lava Samoa ai le i taunu watu la o kewisiana ua fetalai fo il vai tim vai malai awa le paia mal mamalu wa fang potpoto o wa sula uma sam faintal dato wa tunu e reila sisi mato fam talanga to yanga iai o le so ia o upu wa mato o tala le malia o le alo tu ya tua awa o le so mal fa mo mo e langona ia la featu sa tala fa lana malo tia tanto watu i Aotearoa nei lau fionga i le minister malo Samoa le malo fou le malo le fatuatua le tua ia Samoa tasi o mangele nei o mangele e iai ona whalupenga o le whaitotoa leo New Zealand o le ai o tangata popoto ata mai au le lei sang pingia la lanki o te tali tonu o le to tele o la tou ia o la e le la e o le tunu e anga i mai le kalesia le sunga ia van ma o la tou malavo ka mangele o le lumana i le o Aotearoa a to mana tu natu le so fa ftai le o failaunga langa e iai taimi a tatou savali mai a fio mai ma tatou savali mai matanga fa penei e pe sau le langona fo i o vui ka fio lai o le a umbi. Ai pe taiane, sila mfaafufonga i le mata ngofie o le whaatino ngal wha moe moe. I whetalainga mānaia, whetalainga longo mālie. Ia male whapena fo i le whaatinonga le alofi lātou, ia mai lātou uma na whaatino lātou tiute. Whaftai fo i le matua whaiva, lau sunga sua, le tāpua inga fo i le fionga wā fo i la o tau a inga kau ngalo mea kalwele uminga iai Wellington. Whaftai i lau whala e au, whaftai i au whautuanga. E esel maa ngai a lau whanongolonga kuangei. Awa i le kaimingo ukai, sa whapea maira ko ingo whaakili, ma vaa ia tia. Ingo kalsanga ko fia kasa upe whamai. Sa siria inga e alo mua kalo nguku lo kalo kingo.
e pei o se lu I tauna ia tia. Talu mai le nā vai taimi se I o mai nei taimi. O lea lava te sā ili ma sue I le tāua le tātou wanga nuu mona whaapai. Tāua ai tiu te pe o na iei le tamā nei, ia whipulea. Ui fwoi lava I kai mi pe I oke mai si. Ai e kāua ia tua āsinga singa whape nei al tātou atu nuu ma lātou whautuanga. Ia o ke le o ka mawhai e whaafefe atu o tau nei ua la e le tunu. Langa o tala o mātua ma toi inga ua whai langi whalaunga. Ia e teu fatu lawanga nu. Teu loto lawanga nu. Awa e ke mimika ai fo ele le pei o le asoa langa le asoa e moku. Awa fo e ke mimika ai pei o le seinga o le sei langa I le lea. Ai ia e manatua le lei o lau o le la e le ale tunu. E ke alu ma o e le kunga. Oh, it was beautiful. Kei lo o piso. O le mimika ia mangele. So o se mea e alu ai mangele. E ka o mea o mangele. Home to the champs. That's what he said. Home to the young and the good looking. Iyo o wharupenga, lango wharupenga I o mangele wa iai. Ai mara tua foi. O te fia mo anta. O le sakakaranga akalu keli. Awa foi la langa o le whai o le whauru ngol Lupe foi Vaoese ngo foi mangele. Yes. Ia, toe o le aonga le lau mua Lupe foi Vaoese o mangele foi oro iai. Rongo wingala. E makua mangele keo a. O le mangingo foi le kala au pizzo a wow le everywhere he goes. O langa kala le e whai maia o mangele. Ia, ioi. Pe o le ngangua le siri ko inga whailele. You can take the man out of mangele, but you can never take mangele out of the man. Ia, ai ona o le saunoanga le nasa ia whai. O ta o le upu whataua ia te au. O le ia whaataua ia te oi. Le tāua o lau wanganu. Mana ia matango o fia le saunoanga le awhionga le minista o tangata tumotu o le Pasifika. It's such a timely thing as well, especially now o le wakako o I le kulanga le a le language weeks, ma le celebration, and you can see he has done exactly that, you know, before he has le walue ka, le kalafa mai ka mo molinguku, and he's done exactly that, and now he is walking, you know, his journey as well, and serving our community, our Pacifica community. But au tāua na pea ta tele o lisi ia tātou kilipi. O le tāua tonu le wa sa noina. O le aunga le na o le aunga le nei. E to tele la tau na meli mai ma facilmente au na uva ai I tanga te tau. Famba Asiata, e fia me ka ele pea. No. O te mana o e kilia ma manino melia. E le o ni mātou tanga pea me I e whai. O le aunga le tāua. Le lana sau noa I le fionga le minista. Ia, e sau mo moe o se mea se I le lei mo mua. Io e mawha manantu matulanga. Io na whai uaila ia so o le tanga pea. O le pato le aonga. the journey. O lau savalinga lea. Ia ona umaro leo na wha sifoila ia leo le kuata. Man, it's such a beautiful journey. And you know, I do want to talk about that for me, kalalia. And I get it all the time. And I think it's important. I mean, everyone has their own opinions. I believe that for me, when you're wearing a lae, be proud of it, but also know the true meaning of what you're wearing and what you represent and what it represents. So, malolafa to yourself, Asiata, and also to the team. But I wanted to talk about the kufunga as well. I wanted to mention, I'm thinking of a very old, you know, whatever, you know. I witnessed a few times that I've been in, and I've, you know, very young. Yeah. Talavou o te le mai loa po o le tufunga tu lo lava suafa sunga ya sua mai matai ya sua ia malona suafa tufunga fo ila tau ave o tolo wena so sua tolo wena lo peti toma o te le mai loa po o ia le tangata tufunga pito ila ititi o te le o ilo tele ai o te loa na paula me o te mauti noa ila ititi le tufunga. I've you know, and the thing for me Asiata o leo o vai the way he spoke, o angakala, the way he spoke, the way he treats people, it's very different. He's younger than myself, but the way he carries himself
Very, you know. Mai o se fa mo o tele sa manga pe au yai. You know, o tele sa manga pe au lo fa tau nu fo tele ni si tufunga I longa fo. Ia me se fo ia I la to te masani o ni wo mai fo. Ai esiale la walunga ole tulanga na ia ile fa mo le ile la vaso. Ai se sila mele mbalo le tunu vai ole mali foi ia sa o fa tau tenga ma MC proclame ai le mo wale tai mile le peila upu ila to tufunga ila to te fa manuia ai ia ila to mai ala ai e ka ua ia fa fonga to fa fonga mai sa mo se to fa e motua ia nei highlight o sa unga ale to fa mo to fa profionga le nga YouTube le la e wo mga ka mau e kuanga moi malai le faiva ngai le oki fa wanga le lo puki ese mai lo so kanga ma fanga mo lukina au le oki lo puki la e saungi to ai akala ngole upumat o ko e mal wai me singa o ko wai o ko e mal wai fai ko wai o le la e foi le ai upungai e moku le ula pa le fa au si ko ula ngai ku mau e ko ke ifo mo ko mau me pala le maa ele pala le tala ko ke ole pala e kala ngofo e tao le atu ko nga ngai lo ai o ko kama makenge sa mo nga mo ole me singa le atu yor kai milava nga makor ka ko ngaluenga lu pumongi sa ka usiosi lo ka kurang le la e ngai e ko po mala e fa po nga sa mo lu langi ti ko ko de la ngai o tulonga le langi pale langi so ku pe ka yanger ka or ngai le winga nga le lenga ma le ula lea ua langi soi puolo ko fa mo le lofa ma le anga le nei o le kua o le ala sa le te sila mai ai ia pe ona sa no pea o le sa no ngale na le to fa le to faiva to lo wena por sunga ya sua va ane le fale luoro la tu ainga o fa manu yanga ia a o le isa uni e la to te maua ma tu langa o le lenga ia ma le fanu me se foi o le ula pe ona sauno o sauno anga ia tasi a moment mana na ia te eu for ke mi ka la wi pe e ui la e fa pe ai le tulanga la walunga wa maua nei e lanto nei mal fa unga la onga ai ti lo e o lo loto se ia le na le faina o no le tulanga ile vaenga sa sa no ia le sunga ile ia sua e o lo loto ia le tau o upu ma nei ai o na talai na fai I le la e le na le malu o to e malu ai ainga ala vinga nga ioi e le o se pe ai to te fa alia vali o puia mo fa longo ila ku funga wala tu funga wo fa ilangi tu lo wo fa ilangi fo longa o le a fionga ya tu fascina tu lo wena ya sa fanga tu fascina e su afo sa fa longo yo fa ya te au pu nei ma ko kaka o le si tufunga tele no fa longo ai ma sani fo ino o wai o le fa matua tufunga fo io o le ngalwenga le nei o le fionga ya tolo wena mareko ya a fa manguia fo ila ma le ko e tolo wena ma le ko ia pe fo o ke fa rongo ki o kingu e mangiki le o kala ka malo le la e le na pe ale na ai o le tau pe foi la le mamalu wi o le fa mo pe va si la tu malu mal fa mo wi ngai la to It was no, I really was overwhelmed, Asiata, you know, I'm a very emotional person, but when he spoke e malingi fo e maka you know, I'm so happy for everyone that's gone through this journey, and not only that is to witness such a moment like this that you will never ever capture again, and it was also captured beautifully by yourself and the team Asiata, but for a young person e taua e tala vou e tu lo le sua fole sunga sua po le to faya tolo wena e tala vou le soifua ai ma eu le fato fala ima
Tasi le nei tufunga ele nga tai le leo na au ile sau matulang. O le Fofoa. Yeah. Ioi. Tulo o tele I tulo wala utala la fayatu. O tele I whaalongo o tele mo ni ava noa fo ina e o te mafuta tele to tele o le au ainga sa su ile to. Ai o le au tolo wena uma o feilo ia uia. Ia mai ia ko wen ku fasinga o tolo wena maleko. Tolo wena lo peti. Ia o tolo wena mua vai. Le kele pe o pe se fa manu yanga le mele o le o lau fa to fa le la ka e o fa tasi ma le lai ia e o nisina o tu langa sa va ia le so le e se le ma ke lo o lau tala na fa o ka mai mau pe ngo nga ka ma fa ya o yeah and the student I was very sad. I didn't. Absolutely. Fai sau tala wala nga o ele sa ile amatang. Tasi le students o le beginners. Ai be ngara konu wa senga. Fiuro ko su e pe ai taingi na. But I think being able to witness it, I take my hat off to yourself and to the team. I really, I was thinking that should have been me. Yes. Savalia tu lunga mawala va no ai tele melo certificate. E fa ta lo fa minister o fa fe nga ngamal to tele sa ye. Si tasi sa no nga na ta we lo to fo. Ole ola wo. Ai le fio nga de minister malanga mai Samoa such a timing. Good timing. E o fa tai fo ila na yo fa tala ulantu ale tanto wa o nga bis for committee fa foi le to fa va malaya Asiata sunga loia Asiata tinai. Ba ai bis fo il fio nga ya nai. Ia ma so fa tau va am se fo o se to lu ia na ta wai matalia ai le vala au fa pito e fai ma sau noanga fa pito sana fa manuia ia to fa fonga la u programano ka u kingo ai ma pala ai ka pe o le fa Samoa fa mai e mana o le pe ta lia tinga mo tinoa e fa walo Harry Schuster e oki pala ai Ili ta sa pe il palai o te mana o pe o te mana o te ngalo tino ia wo mali e vo ia il mela le am tau te to ia e mali e tai ia pe mo te langona lo fanga e te o se wo le ma mai ana matua onga mai Wellington o matolai le fionga ia mangutia ni ava rapi e mia va ai le wo no su lui va on tau sanga e tala na tau o le koti sa ia Samoa o tuala tamalangi Tom Annandale i le taimi o le Pacific Festival na tālanga tau onos fuluan tausanga a o le ala o te o loa se si Samoa e sili atu le onos fuluan tausanga ia Tom Annandale a le ala o le matatia le o i ne ia moangatia mai langona i le loto whanga e tia e mo yo te palai e tala pea a ese lo mi mita pea va il pea Samoa le songa i miti ma manu e fai manu ala fana utini ona na Samoa la tunu na fiu le kalesia e fa sale tau te tau na sao uma ya tapu le e kalesia la mosama le katoliko mal metis na sao uma i New Zealand Tonga a tunu uma le Pasifika Hawaii Tahiti o la Tonga na Samoa na fiu ia missionale e afo i e tape a tangata Samoa ai fa mai le famtalanga o tangata Samoa e tata e o tanga nga e le tai tono le nuulanga le va ia fai feau ai no fola tou fai le tula fono le nei a lokai e sanga e fai feau pe akalau pe akal ai alu ki fai feau sanga kalau lo pe ia le lai foi le sia vanga le mai marua na kamo mo pe o ala le I lau wa ai fa ilo ma I le loto ma a o tātou tangata. Fiu wala o pālangi o atua e pamea tātou e tātou tau. A tātou vai foi la le upu le ngō mai le o pālangi whaonga. E le se upu pālangi. O le upu tātū mo le tatau. O le upu Samoa. O le tatau. Ia. Mo fiu wala le o pālangi e wha pala ai kako. A le ma a kako lo. Lona lua o le manatu e wha atule a onga o le ngana. Wha malo atu le komiti pa foi so se malanga so se tal tonuma ele ma fai na o pe ale ile tolo e te alu le me te le lo ma o le fa tu se a onga ngana Samoa I se tunu ese ele o se me fai ngofi ona
e whainga tā au wala te uia e mau aila i sene whaina whailau wao. E au lesi whai mea, o tō tele au tātou tanga, e masalo salo. Mai e longa e kailo poila wanga i o whai la mea, e longa e au ngā la onga. O leo kuluku mala i o mea i e popole ele loto. Ma wha vai loto. E ma loia au tō le totoa, e a mata le aonga. O le tāua le mea neo le aonga ngana pa Samoa. A ola lau ngana. Le tai oti le wha moi moi. O le wha moi moi au e. Po le a lau wha moi moi po se o lo fi nau. I se mea te talitonu e te fia tau no i e. E te fi nau le ngana. O lo mana o e wha sao se mea te talitonu e se. E te fi nau i le ngana. A tātou vai voi tātou ia Samoa. Po le a le poto ia atau tanga i lauwanga ia na whae uane. O moango tia MPA mai loia mātou i Victoria mai PCA. Lo ia whionga i li loia tuasa seve. O le maunga, o le architect, ngā onga i unga beske. O le an mawalunga o kakua onga ia onga whapalanga. Kau ki mawhau wha Samoa. E le mawhainga e whi ngau se kaka isi. Ma e ti liva se mes. Te awha pe ke mawhau wha palangi po sisi ko inga. Pau ala wala mwhainga e mahaloi. E ke mawhau wha Samoa. Ma mele tō helo pulo ia o tō male a onga lea. Ona a tātou a onga tātou ngangana. Tu sa pe lasa a onga fo e lesi ia. E le ta ioti tātou wha moe moe. E le mate tātou wha moe moe. I le mea mana o tātou tangata. E whia o ie. O lea la Asiata whata tele mo le amanoa. E ui lea leali o lo palai. A matua i o fia la so nei lau vai i o le e ola ia le tatau o fiu lau palangi e tau kitina ai whaia. Kasi maka o kia le... Sau noa ngā le whio ngā minista. Ia o tau tinoi. Wa maa ngai whaile tātou ua wha moe o tau tinoi. Le pala ai e kālanga pia. Ai o le tasi vaenga na wha ua i lau whanongo wa fuai no utoi mana e au mai nei sau noa ngā nei. O le tūlanga lea... O tangata ia o ngai le Lupe foi Vaoese pea me se foi fafonga le tunu. O lo ia. E ile lo ia e ile insingia foi ile engineering. Whaiao. Ia, whaiao. Business owners. O lanto o au fai business. Ai o le winga le tau o sau no nga le fionga le minister. Po le a lava le maualunga o nga e jai. E te mafau faa Samoa lava. E te mafau faa Samoa. E ke faa soa foi. Fa Samoa. Matulanga fa pena. Ta ua ia te o le saunga le la so. You know, definitely, Asiata. You know, I had goosebumps as he said this because I'm living proof as well on such a smaller scale, Asiata. You know, I thought, I will never ever be able to use whaongali le ngangana fa Samoa. Whatever I do in life, whakamala. But you are it's your Samoan name. And then you grow and now you finally think to yourself, what a waste. If I was, you know, anga o whaamaongi lea onga, you know, I'd be in Samoa right now, but it is there's very important. Second, you know, there's always a second chance. O le toia e foi le aonga, awana I mutalo no tai. Ai o le taua i fa na tole fionga le minister o le mo fa pupuilanga taua. Po le ale maualunga I fea o failonga ma me uma. E lilo ai o manatu. E ma fai ona uma e nga avea o e masipulengu, avea o e ma fai pule. E kere la kura e ngangu fa soro a ko mo telefono. Factory foi. Ai ta ua lava, lo tau tata e apo launga ngana, malaunga no. Ai o le si vaenga ta ua na sau noi ai, o le tangata pito I matua lava. E oi. Ono se fulu iwa tau sanga leo tau sisira mai ai. O le fionga ia moango tia Rapi Yeremia. Le go sisira mai le tele la tu atu ilunga. Le na tonu lava. O le champion le armato au tata ma le aonga. Ole a fionga ia moango tia pea. Sa oio se whaiaonga. Whaiaonga le UPY. Io le universite Samoa. Sa lecture ta malo I'm pretty sure po le accounting po le tulang fa penasa iai. Ia o lo nga lue fo ine wa eksida sila. Ono se fulu iwa tau sanga.
O le record lena sa no ia faualo i le fionga minister sa ona manatua mai Samoa. O le 62 years of age. Hawa isi le sila ka malo lea ono se fulu iwa tausanga. Ko e kasi afiku. Kusa ia o le ola uma tausanga. Kusa mo fiku se fulu wa. Yeah. Atova ai o le tangata pito i malosi. Te le fa pe te fai atu a me marolosi uma. Yeah. Ai o ia sa o Filipina. E fai ma me ta o ulu tatau. O le ulu tatau is the first person to get tattoo. The first person to taste the severity, the painful, of o le au. Yeah. A le lei la fa auso. E le lei uma kanga so atu atu. O to ina la fionga tama santo le fionga bangu tia. Rapiere mia o ia sa fa auso. Ia longa lua kuai ia le fionga fontil tangata tino ese tino tele. Ai longa koru loa ia le fionga ia le pepe. Oi. O le youngest la le. Al tamalo tele levanga sola. Levanga sola ki ro kala le. O kase au le pepe. Si sila sa mo ile la ei al tamalo. Fionga le opeteli junior tala ilene sa ta fo imasiona faletua le fionga ia falute lene ia wa atuati no le tama wa atuati no le tama wa leva nga sola wa fiu nga yanga wo Samoa e fa sofia carpe au tatate ana itangata na taru le rira io ale wa I'm so proud of him. I really am. His testimony au vea ku ia faisa usa mori mau vinga la ku mai le tua wo le lo pula menga e asia kai lo ola o le wa kai la ai tasi le nei to ai au le mato fo ia o mai le fama sina no va ia ele fa pe fo la pepe ia o le va lava na si la fia le teleo me se fo yo fa Samoa peta e tulanga o le fa o ngai no le fa to fa la inga o saunoanga o vaenga e vai ina o fa matalanga o sana saunoanga wo te loa o ia o se tangata tau aloa e ia na vala aulia o ia fa urulunga o titi South Pacific o ia fa urulunga o Blue Pacifica 40 ma le talo fa voucher o ia le fa urulunga so upu le OCA ai me se foi le Oceania Ocean Net e tele marti au marketing o le makua i kele o ia le te oloa ale committee fa foi ale scopa ia na ofantulea e tele taimi e yo vala aulia ia o foi ele se kama iswa le peptele io o kama ma ku yo foi fale ma tutua yo la inga tu wala ele fa sa mo la inga lang ai no fa yatu ia e tauale le tulanga foi le vai la ile mai le pharmacy na tele le swinga na mai tawina le foi sa mo le mawina le sauanga matai me sau no ai matano te malo to o lo malona la ei o matua matauti se la pasenge ia ai o fasi unga na vasi fonga le sto na i tatra no ai mana highlight ia fai foi tele lo tafia o tele fia on o ai wo fia o mea na fai ele tua io ia o le saunoanga fai ule a me se foi o salani ai tasi le aki no speaker la unga ami yes le fionga ile alo li le fionga ia fe pule ai semi fe pule ai taua io la na fa manu yanga na to pule le naso Asiata Pio Vaoliko. E ko aku lo pulou ia ke oe. We langa. De buri papanga. Ba we foi de papa. Se punga bai de mai. Se ingu. Along whangau o Samoa. O lo ngā lalai dengan ngakma. O lau whamungyanga. Asiaka ia kōlo loku. Ia wake pei oi o kaukai. E mga oi na wao ai whewhe na iku.
Hana, tunga ike Vaoliko. Ia lelei lau Fofokua. Ia Asiaka. Ia makaalia lau Fofokua. E mangui ai me uma. Asiaka whaapekai wa e maua ko a. E pui kere au makangi. Ma po whikot whare mari. Po whikot whare mari koa. O lea la seulo wa i whangua Asiaka. Ai o ki whapeaku. O lau whaaloalo. Wa kōkō ke kere. Lea wa usapaia whakua ere ere. Wa malia na o mawhauwhau. Wa malia foi kala ni whaangai ngā kau. Malia foi ka mai kai o singa i langa whaololo i koe lau. O lo walofa. O le ale ngalo. E manga kua pea. Soifua. Wow. Like I said, you know, malingi o loi maka. You know, I wasn't able to be part. I mean, yeah, e mo ia leonga o laku isia so mawhaika, porokalame o, kakalangoa, but such an emotional time. You know, I missed out. Au ke pole. E toi o sofo i le la e tele a manoa. Ai tele i o lau whaalolongia o le fionga le alodi. Le fionga i fpula i semi. Ai me se fo o le ala le na la iona tasi le whaafitinga le komiti whaafoi o le a onga. Ia malo utanga ta whaatau waa me se sio tōrua. Ia amia le tō whaa le tō ina. Le nisa unoi fo i le fionga le minista o tangata tumoto Pasifika. O ilan tō uia o silianga. O ilan tō uia o ua e whaalano ma ave o ilan tō o tua mawhawhiri malai o lo ia ile tō whaa le tunu. E tala noa fo i ala tō ngā luenga. Eoe. Tele ngā luenga te tele sa i le malo sa tautua i le atunu ua me se fo io. Ia, ai mau lalo le loto i whamanu na tō pule. Eoe. O le ala fo i le o te talitonu lava. Ka talitonu ia i whamanu nei whamanu whaleanganga. Ma whamanu mai mātua. Eoe, o te taua mātua i le ngā o mātua. Tangata mātutua. E le vale tu ulima le pa o se whamanu e le fo i se sia vale le siresila le atua. Ai langona ai le fio le loto ma le mawalalo. Ma whape fo i le atua. O ai e le tangata wa e manatu mai ai. Ia ai whaafita. Yo lau te lenga le vaenga le aso. Tāo maro longa. Te ngura uipu vailanga le la kau. Fo i mai. Tatou e whali tatou draw. Tatou se. Tasi Market. Tasi Market. Right after this break. Local voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pepa tala olo. Ona fa ngale fa tau i olo e nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa so fo tau ele sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le tala fo voucher. Ile wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le tala fo voucher. O mo ele a posição se o fine. So se para loa fa ngo fie. A me se le fer wa i ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes o nei no dor tama ore ainga. Fa te tu la vole tal fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tam fai. Fa tai tala fo voucher. Teki tala fo voucher. So fa wa uli tan so por club de Tautai ya e marmaruia Tautai ya le malo ia i le riva con la fiafi o tanto o malisi ui pea o le antaolo es fail tato se Tasi Market. Yes. Everything is ready. Yeah. All the best. Io, ole matua tele lava. Io. Se fa mo fa ka ko wili le lungo tanto wa screen fa mole mole. Ia, ia le wesi de sila mai. Ola lengua. Io to tele ilato. Le sa ai maratua. Na ole tolu e pe fa so le sa fai mai ai. Wala ngalu tuma tu ale le so le sa amata malita to wa fa la wi loa. Se yo ile so to na.
Ai o le to tele nei o swafo I latou sa mawhai ona whaatau I le tātou Tasi Market I Messi, West Auckland, ma le tātou whaloroi papakula. Leo le asauni e se imo mua. O whea le whaloroi la tau se imo mua pia? Let's go to Messi. Yeah. Whatonu le tātou waalele o le tātou whilelei o Messi Road. On your free, count free, pia. Tasi, lua, tolu. Oso tātou. Ia, tā vilivili, tātou sipini le na aluatu. Rajinda Pahau. Rajinda Pahau. Pahau o Pahau. So le Rajinda. E pei e saule Rajinda e pei ingikia. Saule Pahau o Pahau le pei e Musalemi. O ke whako e makwale lei o Samoa man sen mai. Ia, tātou tau te arua I me. Whamau I for tātou team. Whamau pei lalo le suafa lea. Eoe. Rajinda. Congratulations. Pati mai tātou. Eoe. E se le whinga ka ngeme o le saul whingo mua le Samoa. Saule ronga rua le Samoa. A lenga sen mai le. O ki ngoa le pikei le o malo. Ia, o le whapea la le tala. O le a whamau le ingoa lea. O le manu malo o Messi Road. Ai a alu e uma le neiva yaso. Yes. E le mawhai ona e fiso tai mai ma wha amautu mai. Ia, o le ato e fonga lava ma to e whailis tato vili. Mo le ingoa lea. Eoi. Ona e whinga ka ke le. Eoi, pea fwile le o ka ika leo Samoa o ka makamaka po kalame au sainga. Ai whaile vili a sainga. Ai oso atuai Asiata. Vea sainga. Ole ko kele ai a lingo o vange. Ia, ala tata ue whaile stato ono le tātou taimi. Let's move to Kura. Papakula. Le tātou wharolole Papakula. On your mark, set, go. Tamiro le tātou sipini, aluatu, tamilo. Aluatu le sipito, aluatu. Evelyn Tereva. Evelyn Tereva. Kau fiorolo mai lea. Kau fiorolo. Peia lo mai I peia I papungi kingi do kau. And congratulations to both our winners. Evelyn Tereva. Ai peia ro kau laka mai ku varu ka ko ma. At least ia o te loa te le tatu Evelyn Samoa. A fa pero e fa fo mai Evelyn Tereva. E ke lea sa o loi o tatu Tasi Market. Le ai. Se ikilia mua o il tanto official. We need the clearance. We need clearance in il tanto BluTV. Ioi. E te so tai mai. Ia ona yeile ona ye tu langa fu le receive ai sa. Po mo ilia po a. Po se li siki fo ioi. E o ma ko siaki o ma. Ai mo nua ye o manu malo. Congratulations. Lua se lau lima sifulu. Ia le tu fatsinga ole oloa e mawhai ona whai e lau whaatau. E le ngata o le whaloroi Messi, po o le whale o loa I Papakura. Ia, pea? Morama le show urgefi, aso ngofu. Yes, mange fo ele, I think dinner time loa. Ia, ta whamawai. Ia, whai sau whano words, ia, ona uwha mai ale o le tāpuru kane. Asiata, I just want to take this short moment to say congratulations. Proud is an understatement. Maybe the next semester, I won't have to congratulate you in English. So once again, I'm so proud of you. And thank you to everyone who continues to tune in. I'm Meserga sponsors for your love and support. Ia le na whaftai fwy pēr, a ve fwy le nei fia mare deit avanoa. O te whaftai duai. Langa I tele tolu vai aso sa whenga I ele mantou a onga matanga te tau, malapisa. I ole tele o taimi, I o tele o fo I whai ore mana I ole e marulu, aina matua e afu whaasalo atua. I nisi o tā poru kalame o no le last minute mai o tūlanga o lo ure awai. Whaftai tele, whaftai ea, e mauga fo e tā ua avanoa, step up fo I a mesi le tātou taia. Ia wai, tau taia e tā ua, watu e o tā ua leo iai I le tātou BluTV. Ea mahalo lava e te o le tō whine, whaftai fo ea I lo lango sua, a o tau mawhai e fo I whamoi. Moi, Samoa a isa ngana o le tau to marira fo I whonga vatele.
e oi fa mangalo se au unanga le BluTV me se foi o ma o ma le tau sala ia pea tato fira ila so tai au mo so tato o vanoa tato fa tanonga masani me songa la au le mali to nga tele mo wali tato o vanoa male fionga le pepe ia a yai male fionga le fatua ia si o me festa tutala e winga ile kangi o kanga pe o le pepe len kangi le a koar ka malo Asiata fale malu fa pe fo ile tau sala ia pe Semu mate fato fa tu mo le taimi manuia le fia fi soifo O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tā vale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tā vale. A fai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, Taupea lau tā vale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. Hi, my name is Sora and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. Talofa voucher is one of the a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga e na o le Tasi Market te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo i ia fee maisi me tau mafa mai le moana. E peo na ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Ako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. E le ngata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo i pu mo whaalawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava no fuanga te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road i West Auckland, a re ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? Falaya yangi e malele, nige ayele fa'a a falai. Tasi lava a e fia fia i mano ni mange ua e lai lele. Falaya yangi e malele, nige ayele fa'a a falai. Tasi lava a e